Este mes de maio, en Tolemias, imos coñecer a grandes músicos de todos os recunchos do noso planeta. Por exemplo, Yves Lambert, de Canadá. Si j'avais des beaux souliers que ma mignonne, si j'avais les beaux souliers que ma mignonne m'a donné. Si j'avais des beaux souliers que ma mignonne, si j'avais des beaux souliers que ma mignonne m'a donné. Guayo Cedeño, de Honduras. Efio Color, de Etiopía. Ayinai, de China. Earl 16, de Jamaica. We're changing, we're living in a changing time. We're living in a brand new time, a brand new day. Alao, de Gales. Músicos de todos los continentes este mes en Tolemias. Sí, en R.